Najviše spominje da smo bili svi gladni i neslano jeli. Ja se dobro ne spominja se vas kako se imenuje. Ženska je prošla slučajno iz kuhinje, a gore za solke stoje da posoda. Ja sam si zagrabila i dal si u žep. Greh sam napravil, ali potreba je bila soli. Tako da sam onda svaki put žep je bio čist. Svaki put si porciju malo prezel, pa da je luter, pa se mešalo da se to bolj hladi. Da se izmešalo, tako da sam malo bolj slano jel. Jo, Bog se smilio. Partizanska doba je bila to. A ja, bilo je tako. Tako je bilo od 41. do 45. Ja. Sin pravi, da ste igrali harmoniko pri partizanih. Kako je to izgledalo? Dobro, lepo. Ima si harmoniko i gostitelj. A jo imate še? Da, tu ima stalno harmoniko. A bi eno zašpilali? Partizansko? Kaj? A neće mi se igrati. Pozablja on to. Pozablja? A dobro onda. Lahko donesem, naj proba kaj. Ajde eno. Hej, mašinca. Ajde, eno da drmnemo. Dva takta. Tako to, pa gremo for. Ja, dva takta. Što? Ej, a taj je lepo bilo u Partizani. A znaš kaj je? Mi nismo bili dugo časa na jednom mjestu. Partizani su se morali prebihati iz kraja u kraj. Zakaj? Da nas ne bi pronašli beli, ali Nemci već ki su bili, ali ne Italijani su već kapitulirali. Ja. Smo morali se hitro prenikati iz kraja u kraj. I tako. Bomo vi ga zapisali. Dobro, pa. Ajde. Že to, da imamo sliko. Že to, da imamo zabeleženo, kako špilate, če ste bili partizanski harmonikaš. Ja. Sem. No, bomo rekli, partizanski harmonikaš iz Balkovcev. Onda je bil še i Žuničov. Kaj? A ja, onda i Žuničov, pardon, i Žuničov. To. 53. leta se on sam priženil. Aha, 53. A ja sam začel harmoniko igrat 5 let sam bio star. 5 let. Ja. Doma smo pa imali jednu staru harmoniko i stara je bila to.